apoyo matek moderator lo kadong people kadong achiel ka jikune ko winy un jo bere winy radio winy adwa ng'a to mate kan ka winy adwa jo be ng'a di no man yur ni gina te ka bin di ne gin ma pia tek mada ka neno minister o ringo we parliament no we tiche no wo mi no che ditun to kongir kun ka monitoring project ka mate jo men ko lok ko man ko bino kan gonye ni ngom pia tek RBC come bino gitu ni ka lok mo security bera gonya di mo pe en la mego lo ne tete ni kon senior policeman mo ma ro so da meno ma ka ne ro meno wan yo kan go ron wete kai bino birni a dit bishop me church of Uganda bini agago ene bin krit fin jo ka chel lek ka chel cholenge dong unu beru ke dire jo kan mo pol dong lo kama jikene tikiten ika kamo karmo yichi do mer doko wi poro o chiego lo kwena ne unen ye wuni ye digi undung ka ta kere kengang pa chiro ka kanyo no la nyuen jo wi bi nyuen ne jo kilipinyo ba de julu uye apu atinu chi o ka kenyo kero ko chi wan digi la kwena pa Yesu Kristo ti kabiri ya gago kanye pato kan wan po meeting ngato mo ko tim ko tam ko nyut la nyut mo wa ko di ye apu ne kanye ji pe jolo mo Yesu Kristo ye wan we mo mar lo ba ma da wan wo bitiu kichura mo ma wa ne gun ko maboro biene na bine ba dine raba man ni raba man ko ni lo kni ngo gun ko maboro someone on the mountain ni kum ki kum yo ma yelle ni jara ya ke pala ba mer be ke me polo be ngo meggi ento ando ga meri wieni kum ki do kum do jo ma bi winyu ko na ba ji bi ke ti bi ke la lo la ko gi lok me dong bok sin hot bir ma pe lok me mero ma lewi or bir pa pe lok ma wa pe pur ke ne ko tin bir ma pe so one we pe yen apu gang one pe mar lo ba kita di wan nyo o jolo ke la dit kere miero o do poj bot lo ba ke bot wan lo nyal ma wan ti ka mo a jola dit an pu ma te ka ko ni cha me dok lo vero ngare cha chen ma te ka te pala minister on wa kore ikiri di ka chak chamo go ya kwa do chuego wan do agago ben wa chawo kalaro o mer ko ni pero po bi le wi ya cham ma yeng ni king we ko chak biro ko me ma ko mo kita chon ni ara po ma ta ba mi du ko okay what a point from the video mero over the local people